Dakle, profesor Nešković kaže, 5G mreža omogućava servise koje niste mogli ni da sanjate. Srbija je jedna od malobrojnih evropskih zemalja koja još nije uvela ovu mrežu. Njeno uvođenje najavljeno je za drugu polovinu sledeće godine. Profesor Nešković kaže da je to mreža koja donosi ne samo brže, nego i bolje. Ali šta bolje, profesor? Mi u stvari započinjemo revoluciju koja neće biti mala. 5G mreža omogućava servise koje niste mogli ni da sanjate. Na primjer, autonomna vozila, hiruške intervencije na daljinu. Ovo je jako interesantno. Pacijenta može da operiše doktor udaljen nekoliko stotina kilometara. Zamislite vi sad ovo. Zar je ovo zaista napredak? Da mi posle toliko godina imanja medicinskog fakulteta, medicinske opreme, medicinskog obrazovanja, težimo ka tehnologiji da neki tamo hirurg sa drugog kraja sveta operiše pacijenta u Srbiji. Ne razumem taj napredak. Ne mogu da shvatim taj napredak osim ako ga shvatim u običnom pranju para korumpirane elite sveta, koja jednostavno žudi da stvori nešto novo samo da bi to novo naplatila desetostruko i naravno sebi uvećala moć. Zatim profesor navodi mogućnost da inženjeri sutra stave tu virtualnu kacigu i da zapravo dođu u taj prostor gradnje neke zgrade u nekoj tamo banana republici. Jer znate, inženjeru nije mesto pored građevine, inženjeru je mesto da putuje po svetu i da stavi naravno virtualnu inteligenciju na glavu avionu i da iz aviona rešava nedostatak čelika ili slabu tvrdoću betona. Zar inženjer ne treba da bude na licu mesta i da svojim očima, najsavršenijom filmskom kamerom nadgleda radove, zar ne? Dakle, i ovaj argument za ovu tehnologiju i nema nekog smisla. Što se tiče operacija, znate, vešt manipulator uvek zna da su najosetljiviji ljudi su oni bolesni ljudi. Ako oni prihvate mamac, to je to. Zašto znamo da je ovo samo jedan od izgovora? Koliko dece je lečeno, čitali ste u novinama, gde su specijalni tretmani koštali po više miliona eura, što je potpuno nerazumno ekonomski, ali svi ćute, niko se ne buni od te elite i to prolazi. Ako to postojalo nekad, šta mislite koliko će da košta ovakva jedna operacija? Ako govorimo o napretku koji će tek za 100 godina da bude dat sirotinji, onda to zaista nije napredak, to je maltretiranje sirotinje. Pa kaže ovako, tako smo videli savremeni pristup u prenošenju sportskih događaja. Postajete režiser, jer imate i po 20 kamera koje pokrivaju događaj. Vi ćete moći da izaberete ugao posmatranja. Već se radi na mogućnosti da vi izmodelujete ceo prostor, da izaberete tačku iz koje želite da posmatrate utakmicu, da rotirate igrača, jedan potpuno neverovatan doživljaj. Čemu, profesore Neškoviću, ovakav doživljaj? Šta ovakav doživljaj doprinosi razvoju civilizacije u smislu pravde, u smislu hrane za sve, u smislu svi živimo slično? Jer kad budemo živeli isto i kada se svaki čovek na ovom svetu bude cenio isto, nevezano za to da li ima sposobnost da postane TikTok zvezda ili zidar na zgradi, ti ljudi moraju biti podjednako cenjeni, jednaki i sa vama, i sa Bill Gatesom, i sa svim drugim milijarderima. To će biti pravi napredak i tada će 5G moći zaista da zablista kao tehnologija. Ako je njena prednost da neko sedi ispred TV-a, jede Big Mac iz McDonald'sa i upravlja utakmicom iz 20 uglova i troši bespotrebno toliku energiju sveta, koje je sve manje i manje, ja ne vidim tu napredak. Ja vidim samo iživljavanje i ništa drugo. Dakle, samo igra veštih manipulatora. Prezentuje se neka nova tehnologija za neke vaše benefite, a u čitavom tekstu zapravo nikada neće reći koji je to vaš realan benefit. Vi nikada nećete pročitati ako se implementira to i to, vaš život će biti jeftiniji toliko i toliko i imat ćete toliko i toliko više slobodnog vremena. To je jedini moj i vaš napredak. Sve drugo je šarena laža. Ali takav deo u tekstu i u izlaganjima i u prezentaciji mi nikada nećemo čuti, jer to nije ni namenjeno da mi prosperiramo od toga. U jednom delu ovog intervjua sa političkog Pinka mi čujemo opciju da će u ruralnim predelima, kaže šta je prednost ove mreže, jer će u ruralnim predelima moći dronovi da dostavljaju pakete seljacima. Pa ljudi moji, pa mi na selu nemamo put. Ja sam pre 7 meseci bio sa komšijom
kod glavnog i odgovornog za puteve. I bilo mi je obećano kao, šta ste došli, opet ste došli, šta dolazite, obećao sam. I evo, dolazi zima, mi dalje nismo sredili put. O kakvim dronovima je ovde reč? O kakvim dronovima meni nije jasno. Mi nemamo osnovne stvari. Ali da manipulatori ne bi iskoristili nedostatak završene rečenice. Ovo se ne odnosi samo za nas koji nemamo put. Primjera radi, šta će holandskom seljaku? Holanđani su prilično dobrog ekonomskog standarda, životnog standarda. Šta će holandskom seljaku paket preko drona kada mu država oduzima zemlju? Da li shvatate vi o čemu se ovdje radi? Kaže ovako, naše društvo, pazite, naše društvo tradicionalno pruža otpor prema novinama i misli da je taj bogati svijet u drugim zemljama u stvari bogat, pa se igra, a ne shvataju da je bogat jer primenjuje tehnološke inovacije. Volio bih da čujem šta profesori istorije sa univerziteta misle o ovoj izjavi. Da je zapadni svet zapravo bogat jer prihvata inovacije ili zato što je ubijao, pljačkao, osvajao, kolonijalizovao čitav svet i krao naša bogatstva da bi oni danas imali par. Šta misle profesori istorije, jer ako nemaju svoje mišljenje, onda bolje sedite jedan. Zaista, koji razuman čovjek može da zaključi da je zapad bogat na osnovu toga što lako prihvata tehnologije? To je ona priča koju sam pričao u jednom od videa, kako oni polako, ali sigurno ubijaju i stvaraju nama, malim narodima, kompleks niže vrednosti. Jer jel te, mi smo ti koji se bune, a taj svijet je tako napredan. Ovo zna svako ko sluša strane vesti, on zna koja je ovo glupost. Dakle, ovdje ima najmanje ljudi koji pružaju bilo kakav otpor, nego u bilo kojoj razvijenoj zemlji. Pod jedan, naše društvo tradicionalno pruža samo blistave umove, jer bez Mihajla Pupina i Tesle, specifično, niti jedna od današnjih tehnologija ne bi zaživela. Drugo je pitanje zašto su Tesla i Mihajlo Pupin otišli iz ove zemlje, ne zbog naroda, nego zbog tih koji su tada vladali. Dakle, opet narod nije kriv, niti je ikad i bio kriv. Profesor pominje tu naravno i te operacije. Međutim, već danas, a ja ću uskoro uraditi intervju na tu temu, postoje ljudi koji razvijaju aplikacije gdje možete u svakom trenutku saznati gdje se, kada oko vas nalazi taj i taj medicinski uređaj. Kada je koji slobodan, gdje možete otići. Na primjer, ljudi nisu svesni da jako blizu od nas postoji, primjer radi, magnetni skener koji je slobodan, gdje može svako da ode za 3-4 sata automobilom i da bude primljen. Ne, ljudi čekaju u redovima 50 godina. Zašto? Pa zbog ovakvih inovatora koji uvode tehnologiju ne zbog inovacija i pomoći nama, već isključivo da bi se neko obogatio na nama i da bi nas što više kontrolisao kako bi to njegovo bogaćenje moglo da se zaštiti, jel te, u nekoj budućnosti kada više nećemo moći da zaustavimo. Pogledajte današnje inovacije, primjera radi tih kamera, nadzora i to. Šta su ljudi dobili od toga? Moje pitanje je, pa ništa, samo kazne. Samo kazne stižu. Dakle, samo gubimo novac od silne te tehnologije koja snima. Jer kada je mom prijatelju bila ukradena nova Škoda Fabija, policija je došla i rekla, pa šta da vam radimo? Oni su zaustavili čitavu gazelu da bi sustigli ljude koji su opljačkali menjačnicu i uzeli 8.000 eura. Ovaj događaj vam govori sve o napretku. Nema razlike u Srbiji i u Americi, osim u veličini i količini novca. To zlo koje vlada u ljudima, to koje želi da stvara uporno nepravedan svet, pričajući nam kako je to realno i jedino pravedno, da neko čisti vaše smeće i da bude plaćen 100 puta manje nego vi, a sa tim istim smećem, da nije očišćeno, vi bi umrli od bakterija, zaraze i drugih katastrofa, od smrada. Ne bi mogli da radite vaš posao u tolikom smradu. Bili bi smradovi. Tako da ne postoje teoretičari zavere. Postoje samo tragači za pravdom, pravednim svetom, dobri ljudi. Na kraju će sistem morati da postane sistem dobrih ljudi. Jer jedino tako, što je logično, biće može da preživi u toj evoluciji koju stalno pominjete. Dakle, nema nikakve veze sa tim da neko zaustavlja tehnologiju ili da koči svet, ne. Nego tehnologija nije za ovakve ljude koji nad nama upravljaju. Oni jednostavno nisu zreli da nama pruže benefite od tog istog napretka. Pozdrav, dobri ljudi.